Tatu na ingo kugwata ogeni kirinteto chieto chia weru thaithatu ritwa ni Maureen Kinya mona niretwa mathithio ni Maureen Kirimi. Twine Cheto Festival Season 2 nezite tariki 8 mweri Jwenana mwaka jo ichindire tigiti ya mambura jaja Kemeru wa scan QR code na uchoke bioria nikenda wigwatira tigiti kana uitekere www.owerodigital.co.ke. Nande tukiamberia nteto chieto ni ati uria ukurwira gitikio ngavana Ajameru na tigiti ya kiama kia DCP Mithika Linturi ni atirimanite na agwati mbarubawe njakwawe ya mwamba ni aria ethiritwa akiringira ndebe ni kinuo kubwira kujukia gitikiu akiromba Meru kumwigika nyumene ni akinyete entertainment na aria kinyarwa aria rwawe ruonekete kwithira ukimenerwa thirikari ya Rais Ruto aria nkuruki ethiritwa akithukira CS Ruko na kuga ni mwana muno gisiasa na Rais Ruko noka ethiritwe agitumirwa mutuikare ni autuambiria. Hapa Mwamba, hapa Igembe South, munasemaje? Ate munasemaje? Ni Mithika Linturi akiariria kariba Mwamba Igembe na Kinyari Kumau ariungantere cha kiamurikiri machinano ja ndwimbo ja kanisa cha Catholic dinari ya Central Imenti. Mithika ura kirindo aresha wethirite athuri mono ni waziri Geoffrey Ruko akiuga ni wo kwathurana kirima gitumero ni Rais William Ruto akiuga Ruto no koriritwe kirima nikyo kya mutwekirie mutongeri wa mugongo siasa nemviru. William Ruto era president nonto wa kiremara ko watanira mwiko Mwembu na Mumeru bawatanirete ha kura yeta turekera anto ha ara isi reudha ia atogera ndabu na atothokia reu ariwa atoma mpakathi nkombo emathogania yewe ewetwa Ruko ate ya Meru yangetura batu twathukane neku twathukane Mount Kenya West ate batwe tutakata Mount Kenya na shoka ndabori anto beto mukalenjini na mweko wakaria nomba kuibwa mweka mbakaria wa muibwa note muibwa Mwembu akaria okaibwa sono motanosi akere batwe imokalenjini kana ne mweko imokalenjini kana Mwembu. Sasa natuambia nini? Nkuruki Linturi nerite waziri Ruko noka Rais Ruto akumutumira kenda akathurana nanto bakirima na akiuga muthie na akamata mutharaba jo wenka. Wewe Ruko nikwambia tukiwa hapa, wewe ni mtoto sana katika siasa ya Kenya hii. Oni ndare kuo na nikueleze Rais Ruto anakutumia ukosane na ndugu zako, uharibie watu manjina, utachomeka vindole. Achoma Linturi nkuruki na ugite warenda kuthugurwa ngavana wa Meru kenda agachokia shimare ya Meru na nkuruki akiuga ari mwari na mutongeri wa Meru atetekeria Ruko eja kugaukania kaunti je. Meru ni agirwe nthoni wa Meru tumekosewa heshima, na mimi nawaomba kinyonto kurombe tekeke ngavana na bontetherie nataka kurundisha heshima ya Meru nyumbani. Ende nyonto ngobora tushokie heshima na ngobochokeria nkatho nonto William Ruto atoritere nguo atoaibisha enga Mithika enga Gachagua enga Muturi anto baponde bamutwerete kura ara president alituletea aibu na atatokea heshima anto boka lau ibato thikere kiono ibato thikere sasa mimi nikiwa Meru na msemaji na kiongozi Meru kura 1800 muntu kura 44 anto beto mbetegeria batu atotawale Meru tomba wetegeria bou hata nakuja naongezwa na wabunge wetu atekewaonyesha hapa ata natutusi atupotoshe. It will not happen during my watch. It will not happen kama nyinyi tuko hapa na tunakaa sini na tunaongea and we are telling them William Ruto, the writing is on the wall. Mene
Tekeli Perez. Muthiene Rinturi netete na mbere kuromba mwingi kuringa kura ya kwania Rais William Ruto mwankene jwa 2027. Na tunakwambia tarehe 10 mwezi wa 8 ni one term. Ama ni nini? Ama ni nini? Kasongo ni one term. Aishia Sugoi one term. Hapa Centrimenti. Keripotrande toshawero weekendi reakwari etwa ni Mutuge Kare. Nduke mbere bare kiamene kia DCP ni bamenerete tware ya mbunge ya kaunti ya Meru ria kugwata mbaru thirikari na njira ya gutumiria bari murengone jwa tuta baugete MCs baba ni bari kujukia murunga mojo endi na boba kiuga bakaboni ankanga mbute kithurano netwetete Muthuru Murioki na Izikinya. Arambe! Arambe! Muthiyo na arua mboe mbithende kaunti ya Meru imbobete kuthaba gitirimana kirio bisi cha DCP ajandene kaunti ya Meru untu bwa mbere murabariritie ni kurota CS ruku nikira bakugati na kureta mugaukano ndene Meru untu burabote kwendekana akiuga bokira bakumenya kirimarani kimwe na bagitanguge bakwatanirite no motora urete mto of the mountain mto motora urete ruku you disrespected the youth of Meru. The Kalenjin community is made up of sub-tribes, but they are asinyandailetemwe. When Kipsigis, there is Nandi, and all of them basieta Pokot, basieta Kalenjin. Inakwe na makosa watu na Mweko, na Mwembu, na Mudharaka na Mumeru, osieta Mtomlima. One people, one voice. One people, one voice. Woterio Tana River ya kundia Kavita Roji. Ikadhite kuna ye Tana River. Meru County tuina kura milioni 1 come 2027 milioni 1 plus. Ugo tuombo tundiktetera. Wena kura siaku makana jaire. Enough is enough. No kija Meru, you have to respect our leaders. CS Roko Ankwere Meru na ene, and we will treat you the way we will treat William Kipchirchir Arap Ruto. Definitely. So angwenda gukora Meru ukejore ta siasa cha kugaukana. Undenda kwera president Mount Kenya East na West Bonde watanirete na ketha na kwenda weteke twatanirete na Kadhuri Muronge CS to election ya senator etekie Mount Kenya East ne one term kanathure MP CS to the election one nyakura iyu barone teitha ingirithano barona 0 bajairi mborotere MC ba Meru nondu bakutha bakiwatanira na kuiba tutam bakigonto bubu bugatoma nandi ithrono twithite bothe bakibeberia bonde Ituije County Assembly ya Meru bwanenkerwe embeca last week kenda bwika muchema buga bweba tutam totio bwenda ndeje gikundi kio kuonaja kina nchamba na ari bomba ku occupy that County Assembly come 2027. And Meru MCAs, we are coming for you. Yes. Yes. None of you will go back to that county assembly. Yes. You are a disgrace. Babu turendo bwera atere turadugana ya 90% ya Meru county assembly ne ayuthi baga tuteje. Kwa batatetie. Bakiwa kithurano kia lukarau ikibaita no ntubo nene na ithurano twitite kinyabo bakethwa beno ntuba kuthomithia siasa. Na batu itokuwa ito congratulate bonene muno antoba alkalau na ibo ndo totirimana narua tuwa batwe tokairinganira oyabura alkalau baringire thirikari Kasongo onthe no boto bari Kasongo onthe ndene Meru aya Muthuru Murioki boru weekend mutire jwa Kangangi. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki noretia siasa batige kuromba kura bagitumira ndurijo ire baumite kirichio akiaria kirima mbura jagi ontwire ntere chakanwa Njuki augite kuthingatira ndurijo iji ni kwizanagia na ngaukano okwanto ontubuti batere buru kwethura bukioneka. Nicholas Chabare na Ijin Kuruki.
Irentuo ya chirene ya muthirikirio wa konaniria ontwire eba mochuka gavana Muthomi Injoki wa manatongoria bangi ibagwatanire kuthina mbere na kuthirikiria akiatho giki. Gavana Muthomi Injoki akiucha kanyaga kuthina mbere na kuuria antu obatharakanithi bonthe bathina mbere konaniria urumwe na kinyagi siasa nonto gutire mwirega agwa atharakanithi gonka gomba kurungamia mutongoria noriko ngo muntu agwa tuyo antu makona ndio tukuruta mutongoria tuya antu makona tutirinja kura. I want to tell you from my experience, there is no constituency or a community in Tharaka Nithi ekiomba kuruta mutongoria rionka. It is impossible. Noka gwanwe chine no bitaro enka geria tuone in Tharaka Nithi tutikwenda muntu wa muci nitwenda muntu wa indo nitwenda muntu wa wira utigekare baria mara ugaritwenda muntu wa muci utegekare machuka ugaritwenda muntu wa muci utegekare baka ugaritwenda muntu wa muci ugaritwenda mutongoria andu betu baikundi neto kwenda tweromirie our tradition ugatwira ruru rwainagwa mwana jalwa rwemororo rwainagwa andu bakeura moto kana ti sawa rwemororo rwainagwa mwezi akenda gutanwa kana ti uma rwemororo rwainagwa mwezi akenda gutanwa kenda tutirira ikundi jietu na tuina mbele gusupport unduire bwetu nitwije Tharaka Nithi county ina muchuka ina mudhalaka ina mumala kana tebu ina mumudhambe na mumwembe na kuoguno mwakato inambere tukicoka geja county jietu obrato kurina mbere ontuku Mononkoroki ariuga ontwire Tharaka Nithi kenda buthina mbere na kuonekana abugikura na buthina mbere na kunenkaniro kiana abakaja ibwego kira kichigo bunge kithirwe kina bantu akonanaigira na kwaiga into obirabia ontwire kenda bitika ora na kana bithira nimenda department ya culture in every constituency nitucherie bantu tukiga kanyamuga gwitwa a small museum ya culture yetu nito nengerwa constituency ka budget kanini ka kuthondeka bantu ka collection ya artifacts yetu cia ontwire wathie mara ugakabara ira mekara cia nduma muthami na mwembe wa ukachuka ukona ira andu matiko menacio andu mega magombe nacio na mara mambere mari bara bantu beta kwa kamwembe cionde tuiga kama cionekana twathie Tharaka tuwe na bali ya kuweka tukati kuciona kwaria mauro kumakana chuka gamba ng'ombe Betan Class Chabari. Asiasa ba murengo jwa broad-based government batongeretwe ni speaker wa mbunge nene Moses Wetangula Faruk Kibet na bange ne bakinyete ntere cha Budalangi county ya Busia Mumias East na Konge ndene ya county ya Kakamega ne areba ringirite thirikari ndebe na gutariria nguge mwanya iria iritirungurwa wathani bwanande nange na kuwa kia mabaodi yemba murengo jwa Linda Ground na boba ikinya county ya Kajiado ore wa siasa ba murunga mojwa Linda mwananchi kinyabo ne bakinyete mechemanyo yao ntere cha Voi niliwa Kithenji na iji na Njirendiku wenye wivu hata nataka mniambie anachukua Neri ya siasa ntuko ya narua o milengo ya biama kana ngwataniro shege siasa shigiokie kadhari ntere mwanya dande gorone ba broad-based bage kinyantere cha Western Balinda Ground bage kinya county ya Kajiado na yolinda mwananchi ege kinyantere cha Voi. Mimi ndio Sifuna na nyinyi ni kina nani? Ati nyinyi ni kina nani? Tunakuwaomba katika kanisa muhimize watu wetu, kama huna kipande utafuta kipande. Kama una kipande na hujajiandikisha kupiga kura uende ujiandikishe. Tukiamberiana manganaja Faruk Kibet nyuma ya kiama kia DCP goshinda Olkarao akiuga bare akuya kubataikira nyuma ya goshinda Geteke mwake. Nyinyi hamtakubaliana na wale wa kabila wale ambao hawajielewi. Wale wakipata kitimoto wanaanza kutapikia sisi. Walipata kitimoto pale Olkalao wanaanza kufuria sisi ni kama wamepata ulimwengu yote. Shetani ashindwe ama asishindwe. Waluya mnaambia hawa riswa ama sio riswa. Hao watu hata hawajui hapa Chevaiwa ni wapi. Wanajua hapa Chevaiwa kweli? Hao wanajua vitina tu ya one term. Ambieni hapa ni two term. Hapa Chevaiwa ni nini?
Hapa Lugari ni nini? Nawe Sifuna akionania kironda kiawe giterora nyuma ya gutunywa moto ngeri ari nazo. Nilikuwa na mataji ambaye baba alikuwa amenipatia yeye mwenyewe. Nilikuwa naitwa katibu mkuu wa chama. Nilikuwa naitwa naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Lakini kawaida baba akikufa, wakora wanaingia wanachukua mjane. Wakora wananyang'anya watoto yao mali. Wameninyang'anya katibu mkuu. Wameninyang'anya kinara wa pale bunge. Wamesema siwezi sema mimi ni SG tena. Lakini vijana wamenihakikishia leo ya kwamba sio SG tena, ni HE. Munajua HE nyinyi. Rutere rongero alida ground manto jagitoga bagetetera unjoro bwa kiama kia ODM. Chama cha Chungwa is the largest party south of Sahara and north of River Limpopo. Na hapa Kajiado ni ngome ya chama cha ODM. Nataka niwachanue. Hizo party ya short time. Unajua mambo ya short time. Wachana naye. Hii UDA sahi tuna support. Baada ya miaka 10, sisemi kwa ubaya, UDA hakuna, ODM itaishi milele. Mufikirie 2032. Wacheni kwenda kwa chama kingine. Ati DCP pale wako na maendeleo, mnaenda kwa DCP. Mnaenda kwa Diamond. Shame on you. Nkoroki. If we have no trust in IBC, then how shall we have election? Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakethenji. Biashara ni irungamigwa kagita ndene ya mushijwa Embu magana zanto bare amwe na nthuki mbithi na bodaboda bakiojura kugu gukungwira na kinya kugwirirwa uchindi bwa kiama kia DCP kiri kithurano kia Olkalau. Batongeretwe ni muruiri wa giti kia useneta kaunti neu uria kinya ni mutongetia wa nthuki mbithi James Ireri Soja. Mwingi jojo ni jukathite akariba gicigo bunge kiu ni kurungama na mukiama wa kiama kia DCP. Rita Mwaniki na Iji. Kurai na gikeno na gukenerera kunene kwa uvotani wa mbunge Musero wa Olkalau na kiama kia DCP thiini wa tauni ya Embu. Matongoretwe ni mutongoria wa yuthi na uria urenda giti gia seneta gia kaunti ya Embu niwe James Ireri. Ekari a tauni eno meyumiri gukenerera uvotani wa Sami Douglas Kamau baria aratongoretie na gucinda nginyagia uria urarugamite na kiama kia UDA niwe Samuel Muchina. Kwa hivyo hapa ni kama tunasherehekea ule ushindi ambao ulipatikana pale Nyandarua Olkalau constituency, na tunamwambia pongezi yule Kamau. Yule Douglas Kamau ametimiza, yeye ndiye mbunge wa kwanza wa chama chetu cha DCP. Ireri ni uthiete na mbere kuria andu onthe gukorwa na thayo na urumwe guku akirutaga mavitia minister wa public service niwe Geoffrey Ruku ni undu wa kwendekithia gukaukanua gwa ekari a mwena wa irathiro wa Kirima. Uyo waziri urauga atekere magiatokane uguo ni twarega tutigwitikira mugambo ucio wao wa kugaukania murimo uyu wa Mount Kenya. Nitwikara turi kindu kimwe, nitwikara turi andu amwe, andu mendanite. Ni urarikia kuga mwaka muku ekari ya kaunti ya Embu makathi gwikiria kura gucagura mutongoria uria makwenda na uria ukamaretera mirandi ngurani ya uthii wa na mbere. Turauga ni meire kura cia Karis kuria mbere north, na riu turaugiria atiriri nituko anathi tukugitira kura cietu ria tukaivura kana ni ati andu etu nitukugitira kura cia guku Embu County tondu mugambo numwe. Harambe harambe. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ni kuma kiriro norone otukwana kanya ga kunogoka tugicokera tukabumenyithia buria mubunge wa Mwekuru ndene ya kaunti ya Isiolo ethiritwe akiriunga na kinya kuguna ikundi mwanya mwanya. Ngombe, 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 ngombe,
itukubugwa togeni ntuko yetu ya 11 ya munene jorithi bwa ng'ombe cheria Jumamosi ya tariki 25 cia mweri Juju kenine kia ASK Gitoro Showground ciandikithia na society ya Kunarua njo uthome mantu jegie urithi bwa ng'ombe ura umba kuongereria ngarama cia urithi kurigiria mirimo gwika mathabu na kuthomithwa mantu ja kuthondeka silage ukethro uri na kanya kagutirimana na arimi bangi athithia bairio na ndawa cia ng'ombe bari gweta guku na Rongo muroto jotujo mwaka Juju ni innovative dairy farming embracing technology for a sustainable future bwinthe ibogwati ogeni I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda nyumbani anywhere. Hey! Tunalea, lea premium. Tunapika, pika na lea premium. Tunashiba, shiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy Lea premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otuta kembeche tina baita tiambi na oteko chenjia mutwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngorojago na guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata zenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na technology ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Nuina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima boboko bwa mwiri nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision.
Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Nkara usionde iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone eja tukonu orimi kinya ngombe reruteria rita 35 iri ari urondira ngombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuite maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega ngukuito ithioga tueri tega isui tega pere itubato sanure we tuchanure nitobu wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joy Max Feeds kirengoku ng'ombe nguruwe na ndithia ingi chonde. Joy Max Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joy Max Animal Feeds. Gichokera na nteto nkoroki mubunge wa Mwekuru kaunti ya Isiolo Mumina Colon tukanarwa na riungite nterechia ya kabasathi na mashine nare agwatanirite na ikundi bia ekuru na kuba utethio baguchokeria mubunge ojo akeza na into mwanya biria amwe na mae makiri ikundi bibini ataririte mwinge ejo nguto guko okwithirwa mono bagichokeria akiwa kinyari na wetikio mathina jamyanka na kinyaga tiga kaunti ya Isiolo na Meru zakethirwa Bantam Murangiri na Rugonoru. Mubunge wa Ekuru kaunti ya Isiolo Mumina Golo muthenya Januari na ariongirite ikundi bitandatu bia Ekuru ntereneche ya kubasathi kuria kuijekene mono ta machine na kurugura bwa ula mona kuweza na into mwanya biria kuganibia kugura na gukiria Ekuru baba. Kuna mambo ya iboho niliomba watu wa Mustakabali Charity Organization. This is an Islamic organization that gets support from UAE government. So I'm glad the borehole is complete now in use. Our mothers here are getting clean water. That's a very good thing. It's a milestone. It's a burden off their back. And I'm happy about that. And we thank Mustakabali organization for that. The other activity is the usual women and youth empowerment. We've captured 6 groups around this area, those 3 areas. All the 6 groups are receiving something that will enable them generate some income here and there, and also enable them to undertake loaning and saving. Na ugita kwina gitumi gya kwithirwa kwina ngwataniro kiria kariba mtereche Isiolo na Meru bara bethirito bena nkuchanio chia mianka kwa kagita karaja na wale oretinya tongere kweja mona kwaranire kenda kuthiria nkuchanio ici gutina ndoa. As you know, land issue is very emotive. It's not anything that I can just talk about anyhowly. We will look at it, we will see the merit of their complaints and the demerit of it, and as their leaders, we are responsible to help them where we are able to help. And we do it responsibly so that we don't fight with our neighbors as well. Because good neighborhood is something that we cherish. So I know there are a lot of problems that they've raised here on land matters, boundary matters that they share with Meru County. We are all leaders. We can come together and address some of these things without getting to the fighting. Nkuruki noritie mwingi ntereni ici guciandikithia taringi kura kenda bombo chokio tongeria buria bwiku thirikari-ini. I think largely as pastoralists we are solidly behind William Samoei Ruto. No doubt about that. And the message I was giving our people here as they are gathered today is to tell them to get voters card. You can't support someone when you are not registered as a voter. You can't support someone when you are not even registered and you don't have an ID card. Inki reporter Antato Chawero kuma Isiolo, Mbeta Bantam, Murangiri. Kireoria ndagitari mutaramu netete na mbere gutariria menopause.
The other change rĩngĩ no ĩtuĩkĩka kĩrĩ mwekũrũ ũrĩa ũkinya menopause ni system ciake cia maumago na private parts changeagia no ndo tabora toga masos ni tuika thin no mwekũrũ pengine atikumba kwa ena control ya maumago ta rĩra pengine omba gukorora kana inya thimura otukana kwa ena some leak ya maumago ageno ndo ada maso tuika weak valves irediga iwatagira kana irigagira maumago matikaume naturally otukana tuika weak otukana mwekũrũ kwa ena leak of urine. The other case iraimba kwekerejania nao nontu wa menopause ni kwewa mwekũrũ kwa kiwata frequent infections mono ino tuga UTI kana urinary tract infections agin no shijana ya nontu ba kwethirwa maso loose ko nya bacteria ni kumba kuigeti kathungira the side jera ya uchiari kana inyakire mukwa maumago ura twitaga the urinary bladder. Kaita kaka inge kuroba inge bewa bake yobaina thina ino na bake bakiri na batikomekana batikwerewa changes ni kwa peni mere yao na hata gukwenderea irio tugapengire ria mwekũrũ akuena thina ta ino no igwa akiaranĩria na daktari wake kana inya kuitha bipindi ta ibi kenda bakinya kwerewa mwiri wake bora uchenjia na kwenda kwerewana na kumena tabwete kurutharia kwina changes ino baraba ingi kinyari hapa kono daktari batiwa bakinindi medication na kwebo baraba ngire bena symptoms ya tuke severe muno na igatweka niko need treatment. Kwa treatment no ya ino cia menopausal changes ka symptoms chomba kwewe ire either niko need dawa kana niko need some lifestyle changes kana just the mere counseling na awareness iko ni utetheria no utiomba kumenya ketha niko need medications inu kana ni exercise yake mwankaria pengine kwa ni daktari kenda amba ukwadhuranira. Akariba murereti gania East baugite ne barikite kuona njira iria siasa batumagira kubagambia kubaringira kura ne mbeta na yewa ontu baugite nande batetekeria kairi ne bataririte bainge ba siasa bare batumagira njira iji kinyabo bezaga na mawira ne jorongo kereboka gitenega kampeni. Brian Kebathi na ripoti eje na njira ndiku. Neturugurite metho na tukumia nkuruki iu ni ntumwa kuma kiria Kariba muririti gania East kiria tongeria baraba kuthugania bagatumira mbesa kana yewa kugarura mantu kiri uringi kura batwe katukua kuringana na ura chiacha ikwendelea kana chio turendire na Kenya achiacha ibamenya antu ibarelerwe ibaritanirwe ni social media rendi chiaire na TV chiaire nyachia loko kwa antu ibagwelewa chiacha bora iweta ko umu chiacha ora bangeta weta kuria mbeche ya kuonga antu bua example iwaronerwa nara Olkalau ko utogua muchiacha ne akiwa ngwira aturitira yamo mekiagua uongozi tembeche iroka rutaga nambi uongozi ngwira okarutira antu na maendeleo yaraba kona hatu tu wananchi tumete thaine tumete tukariara batu kuilela kuringana na track record reku na hata wetete na hata waita inyoka itrota kiongozi no ari kiongozi ontura no ari kiongozi ogungi na hata waita na hata okaitira antu kuringana na bo utongeria boraba kwenda ni boria butegutega utonga bo into indi ni maono na mibango ya gutethia mwananchi bua mbere kwira antu baya na ngondi fatha ya mugwanjo wete kana kiuke nene thaito teguilela biu mbere yao kwa antu bakwe muntu agau ena mbia angana umete muchioka rito teguilela biu thaito renda kuilela mutongoria uraumbekia ututethia uraumbekia gukuria nthi uraumbekia kwa atu anga o ena mpecha ka twambe janga mbi tukuringira kura turenda muntu ura ena maonyo no ura ena kiona antu muntu atemenya wachua achokera mana ile ara amwera tayo thibitari no thibitari akaithire bui kenda atethugira kuo
kuma githirikari icho nthe chete uga kuile la baraba ya kwanza bonga mbe chala stile ne anto baraba terutango eba uambe chacho ikarutango indi mbesa iji siendelea kuija batu turu tu kuri ambe chala ngi tu adura kiongozi tu komenu ya stable ora turtera mbugoi manifesto aba ya batinga kia no to andi si orongo ko to koria tongoria ibon example era ara ura kura icha direre yesterday then day after yesterday bone bura kura itire anto ibago mbecha na bachoka bakaringa kura na raba kwenda na muntu raba kwenda ko unyabe ya mbecha tokare kwanja kuru banjuri chege ibaritere mbecha ichiaro bare ya to echire na to iringira mutongoria omoya kel report la Nteto cia Weru TV kumatigania mbita Brian Kimadi. Akariba kiarugu wodine ya Mwembe ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi ni barombete thirikari na mpwe kuthangikira thina ya wagagia bokaria nteri jibaugite thoko ije yao ne ithagira erina makarika za wamba magita kwa magita na kinya wamba bwandethia bukoneka nteri iria ithiurukanite nayo. Martin Mugambi na riboti ije. Akariba kia irogo wandi ya Mwembe kiri gicigo mbunge kia maraiba ugite mbukiria tongoria bao nonto obwothi na mbere mbari ino. Ona gita kira twekirirwa guku gitiakanaga kina mieri 3 riu gitanakana na wamba bubwe guku antu baliwa bakaiwa nguku namba 1 no kalaitiria guku muntu akamenda kumuleka ni amuleke gote maendeleo tamama otuko mugekolo akacha mwole ala kwatirwa le untu bakwa untuma ala le utaino ne ale nokile muntu atena muka ole kia mbere baugite ukaria kwao kia irogo ikenyamara kitheri bori china muninu achibo batona kwa gukaraba turaga kwanga Polisi medwa korea na mayango kwa tola ko ndani mayango ko ya to anyimba yuche polisi atwira wana to amorula agatulodera u flyover na raino flyover ana goteo mwana wa kanso ungwa totola gwetu mbesa ya kanso goko kotena biashara mbege kuendelea kia irogo no lakini goko kanso ejaga kulongamia ngali goko leo gatoka ula gatokeida goko ba kiongera baugite kia irogo koragia mwendu thina mbere kaburuga magano ntugita kia thokwene kia irogo kiorire mianka kamande gitage ngwana baje bagekira walo etantu tabia yije gotemba kwa tuko gitage irogo maketina kia irogo tena gitage tigitage ya ne baje balule kuiga gichuma ugakina lekia biashara ne sokete nyuma nonto nduka ile irendagia maramala magelelete leo bate kwendia balinga mapema kulingana na ntume kwirwa egoko muthia ibetanite mbitwa nonto barabara ya kuma kia irogo kuthungira abo maguduni na barabara ira yarugamire ya kuma pore kuthibwa kabui bauga wirwa na barekitira mie bekire mola mugonjira ino jande leu ndio kuma ririkari ombwe kuma ende Kenyatta Mwembe agaitu wekalia takotona oramaki nonto twaruriro Mwembe wa gaiti twelirwe mwesimiwa twelire lami tugekirwa nekemana tukiraideleria ona malagita mama ego kumenjaga barabara na mete tukindete inge tubadeleria betuka badire kodi ona batasoka na akaili tonya chukodi njera kanu kutonya katwana na u ona kabatiro na kaikondo ya kwa nikampempa bani kagaramini keri potra Nteto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Maram mbita wa Martin Mugambi. Nkatho cha mwanya mutegeri ni ugwe kuona kanya gaku na kwithira gwatanirite na bautwe kumara twambiririe themwe na thaiji twarikiria Nteto cietu cia Weru thaithatu ende nyuma akagita gati kuraja ukethiro ukigwatanira na MC Tash nikenda ethirwe agikuretera ndwembo mwanki ndene ya mubango jwa gwatukanga rietwa ni Maureen Kinya mona niretwa mathithio ni Maureen Kirimi.